uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuthatha lethuba ngibulisa uMpostoli Nsibanda, uMamsibanda, abafundisi bonke nabazalwane bonke egameni elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Igama lami nguNtokozodwa wakaZimu, ubuya eGauteng. Amen. EBranchini yaseKatlehong siseyintsha bazalwane. Amen. So uNkulunkulu siyambonga ukusa kakhulu senzele wona endleleni bazingcwele. Ngiyabonga uNkulunkulu asiqhubele empini beyile endleleni bazalwane. Amen. Siza la Richards Bay ukuthi uNkulunkulu wasiphephisa bazalwane baqhuma itayela lemboto besihamba ngayo. Amen. SiseseNigeria kodwa uNkulunkulu emuhle wayibamba imoto wayinqoba uNkulunkulu yaphela khona lapho impi. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane uhambe nathi kwazi ngoba la. Amen. Bazalwane ngithanda ukuthi ufakaze impilo yami ukuthi sikhulele ekhayeni sithi sindisiwe masishela. Amen. Kanti qha sindiswanga. Amen bazalwane. Khani masuza ngiyongena ekhalezo ukuthi cha kahle bengidlala lapha yabengasindiswanga. Amen bazalwane. Sisho ukuthi senza konke sifaka amahili siyamekapa siza into siyagcojwa siza abafundisi kanti umdlalo nje. Amen bazalwane. Ngathatha amakholoni ngawashisa wonke ngagcojwa kabili bathi ayifuna ugcojwa kabili neziphiwe ezinkulu ngagcojwa kabili. Ngagcojwa kabili bazalwane ngafaka amakholoni bazalwane ngathatha ngashisa konke necertificates ngofundisi ngashisa ngathi la mina bengigcojwa uSathane ngagcojwa ukuthi Jesu ngathi la ngizoqala phansi ka R ku grade R. Amen. Ekhulumeni uNkulunkulu ahambe nami. Amen bazalwane. So bazalwane lesufakazi la ukuthi last December ngathi ngene emkhosini 21 days ukuthi nje ngiyoxosa uNkulunkulu ngezono zami. Amen. Ngisipostoli athi ukuthi fanele uvume uJesu ngoba 10 verse 9 uvume uJesu uMaFilipi chapter 2 verse 9 10 11. After that besungene emkhosini uvume izono zakhe. Ngicela bazalwane yaqala impi endlini. Abantwana bami bathi hayi mama dalahlupheka. Ivuma nje ukuthi amadlozi akhona vuma. Bekumama kaSheloni uyaphumelela empilweni bheka wena impilo yakho. Bazalwane ngathi mina ngivumi. Ngathi ngivumi mina amadlozi aweke ngaphothisi ngayibe ngithikaza abafundi ukuthi uNkulunkulu uthi umuntu oqalekisa ukuthi othembele emadlozini. Bazalwane ethi siye ngoMarch ngizamkhululela umama nabakhe banjela abantwana bami. Ngizomkhulule kakhulu ngifuna abantwana bakhe ngifuna amandla bakhe ngabathu ngifuna amandla bakhe ngingamtholi umama ngifuna amandla bakhe ngathola. Mangathola bathi mama uzwanga umama ngoDecember ushiywe emhlabeni. So mangichecka i-date leyasheka emhlabeni ne-date abantwana bangivukela mina ngayo lo mama ngabafonela ngathi uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi angivumanga ukuthobela mina ngivumela ukuthobela uNkulunkulu asezulwini. Amen. Lo muntu bengiqhoshela ngani ngitshela ngathi impilo yakhe yaqhubeka bekadadeni ngitshela ngabe ngasemoshara kodwa ngoNkulunkulu ukuthi na uNkulunkulu ungisele ngizohlala kuNkulunkulu ngingasuki bazalwane. Amen. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu waMpostoli Nsibanda ngo-2 kaDisemba mangitshela impilo ngathi ngicela ukuthi ungahlukani noma romathini lesitano ka-18 May. Bazalwane benidla wona iday nathi ebusuku uNkulunkulu warivila ukuthi bazalwane I was an ex-devil who shape a blind devil who shape ngazi from my childhood bazalwane. Amen. Ngibona ngamaphupho leni mangilandela uNkulunkulu warivila wavumbula konke uNkulunkulu bazalwane ukuthi bengisebenzela umsobo omnyama ngingazi bengitshontshiwe ngingazi kepha ngenxa uNkulunkulu ngalala eMapostoli athi khuluma Roma 10 verse 18 ungahlukani nawo ngempela bazalwane ngenza kanjalo. Baba bazalwane uNkulunkulu ukuthi sewavumbula ngathi ngakhonfirm uMpostoli Nsibanda ngamsendele baba athi ukuthi ngitshela ukuthi I was an ex-devil ushapa bathi le blind ekade ngabona ukuthi esetshenziswe emkhathini bazalwane. Amen. So uNkulunkulu walokwarivila zonke izinto zokwathi bala phansi zonke izinto boyizenza as ex-devil ushapa bazalwane. Amen. So uma ngihlela phansi uSimama phela awukufaka sithi nani ngiyakufaka ithi ngikufaka sithi no uNkulunkulu ufuna manje ngiyoexpose uSathane ku-YouTube ukuthi mina Sathane ngidivosile. I'm not your servant anymore. I'm not a devil worshiper. No, I won't touch this with my way but now I'm going to serve my God and only Him. That Jesus Christ who died for me on the cross of Calvary. Amen. I won't save Him anymore. Amen. I will save my God who died for me. Amen. So ngiyabonga bazalwane sesiwamsima lempilweni yami. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. uNkulunkulu ngamathemba esidani wathi bazalwane uyasebenza ngendlela emangalisayo. Amen. Ayikho deliverance endlula ukuvuma izono. Ayikho deliverance endlula ukukhuluma noMatheni besina 19 May. Ayikho deliverance endlula ukuvuma isivumo sokukholwa esithi uJesu Kristu inkosi. I deliverance ephelele bazalwane. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. Amen.